خوب است قوا آزمایی قایم و او باید پیش از همه زیرکی رو از دست ندهد، زیرا که رقیب هم پهلوان شناخته ازبکستان، برنده نشان طلایی مسابقه جمهوریوی در سال 2024 در ناحیه دنغره به حساب می رود و محض او توانسته بود که در گشتن ناحیه دنغره با پرتافت‌های جالب و جذابش تواند که نشان طلا را به دست بیارد. یک حرکت را احرار اینجا پیشه کرد و قایم هم نگذاشت برای رقیب که صاحب امتیاز گردد. بسیار یک حالت مشکل برای قایم اینجا با میان آمد و احرار زیاداللهیف صاحب امتیاز پهلو گردید. قایم را میباید که تنها و تنها حرکت کند و اصول را انجام بدهد تا که امتیاز به دست بیارد، زیرا که رقیب پیشرفتی را در اختیار گرفته است. طوری که گفتیم احرار زیاداللهیف هنرنمایی شایسته دارد. یک حرکت را قایم با کار گرفت و رقیب هم از حرکت انجام داده او پای برد و خود را کنار گرفت. وقت حالا کفایه است برای صاحب امتیاز شدن برای قایم شکرانوف. نفر موفق به مرحله نهایی می رود. پهلوان ازبک تنها حرکت‌هایش بهر وقت را کم کردن است و این چیز را قایم شکرانوف باید به اینوبت بگیرد و حرکت بکند، چون که برای پهلوان ازبکستان امتیازی به دست آوردهش کفایگی میکند در صورت آنکه وقت به انجام برسد. از این رو باید پهلوان ما تلاش‌ها و کوشش‌ها را بیشتر کند. یک دقیقه دیگر برای قایم شکرانوف وقت است برای به دست آوردن امتیاز. ثانیه ها لحظه به لحظه به آخر میرسند. از این رو قایم شکرانوف باید توکل را به کار بگیرد و پرتافت انجام بدهد. مخلصان هم صدا میزنند برای قایم که وقت به انجام میرسد او باید حرکت بکند. 23 ثانیه دیگر برای قایم شکرانوف. یک حرکت دیگری احرار زیاداللهیف
سری زانو نشسته پرتوفت انجام دادنش بسیار خطرناک است. اکنون وقت خاتمه می‌یابد برای قایم شکرانوف. میسر نگردید که در مرحله نیم نهایی این چهره را شکست بدهد و به مرحله نهایی برود. همینطور احرار زیاداللهیف با برتری یک امتیاز پهلو توانست که در این مرحله غالب شود و راهش را به مرحله نهایی اولین چمپیونات جهان عاید به گشتنگیری هموار بکند و ادای احترام با قایم شکرانوف دست فشاری میکند. قایم شکرانوف باشد توانست که در اولین چمپیونات جهان عاید به گشتنگیری نشان برنجی را مال خود بکند و صاحب $5000 بگردد. نوارهای تکراریه که احرار زیاداللهیف صاحب امتیاز پهلو شد. همینطور رقابت مرحله نیم نهایی در وزن تا 52 کیلو میان بانوان ایلنا خوبولووا با یک تک سفید، پهلوان روسیه با نفره که نوبسته از نورسیش در چمپیونات جهانی گشتنگیری با مرحله نیم نهایی آمد. پهلوان تاجیکستان مدینه قربانزاده وارد میدان میشوند. کوشش از هر دو جانب اکنون بهر پیدا کردن موقعیت هم ایرنا و هم مدینه تلاش بهر راه یافتن به مرحله نهایی است. اطراف هنرنمایی پهلوان روسیه حرف زده بودیم که چگونه هنر شایسته دارد و ما از هنر و مهارت مدینه قربانزاده هم باوری داریم و در دو رقابت قبلی که داشت باید او مثل آن رقابت های داشتهش در برابر ایرنا هم آنگونه هنرنمایی بکند و صاحب امتیاز گردد. مدینه نمیگذارد برای رقیب که اصول انجام بدهد و کارش خوب به نظر میرسد.
муртазо носиров инчунин фазилат гулбоева барои мадина маслиҳат медиҳанд ки чӣ гуна бояд ҳаракат бикунад. камкории мадинаро ба инобат гирифт довари эронӣ ва барои огоҳӣ нишон доданд. ва новбаста аз ин огоҳӣ нишон дода шуда бояд мадина роҳ афтода набошаду талошҳоро бештар намояд, чунки ба ҳунару маҳоратию мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ боварӣ доранд ва ҳама бо як садо ӯро дастгирӣ мекунанд ва садо мезананд ки мадина бояд чӣ гуна ҳунарнамоӣ бикунад. ҳаракати хуби ӯ ва ҳоло ҳам ҳаракатҳои бештар лозим аст. муртазо носиров бисёр бо эҳсоси баланд барои шогирдаш маслиҳат медиҳад ки чӣ корро бояд пеша кунад. аллакай мадина иренаро хаста кардааст. дар чеҳраи ӯ хастагӣ ба назар мерасад. омодагиҳои ҷиддии муртазо носиров бо мадина қурбонзода барои ин мусобиқа бештару беҳтар буд ва интизори ба даст овардани нишонро аз аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ доштанд. бисёр хуб ҳаракати мадина олӣ ба чашм мерасад ва ҳаракатҳои пай дар пай ӯро низ бояд довар ба инобат бигираду барои рақиб ҳам огоҳӣ бидиҳад. камтар аз як дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. бояд инҷо танҳо барои ба даст овардани имтиёз ё ин ки ғолиб гардидан мадина бояд ҳадди ақал як имтиёзи баданро соҳиб шавад. сонияҳои башумор то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва кӯшишҳои ирена ҳам дар лаҳзаҳои поёнӣ зиёд мешавад ва вақти қувваозмоӣ ба охир расид ва 3 дақиқа вақти иловагӣ барои нерӯсанҷӣ барои мадина ва ирена ҷудо карда шуд ва танҳо барои мадина ҳушёрӣ лозим аст ва ҳаракатҳое ки пай дар пай иҷро мекунад барои рақиб агар огоҳӣ нишон диҳанд ё ин ки як имтиёзи баданро ба даст биёрад ӯ ба финал меравад ва мадина дар ин лаҳза мавқеияти хубро ишғол кардааст. пойзаниҳои ӯ як ҳаракати мадина ҳам инҷо ба назар расид ва бояд то охир ҳаракат бикунад. хуб аст кӯшишҳоу талошҳои мадина. дигар бора наздик мешаванд ва ҳаракати ирена ва мадина ҳам намегузорад барояш. паҳлӯ барои ирена баҳогузорӣ карданд ва паҳлӯ бозпас гирифта шуду барои ирена имтиёзи бадан баҳогузорӣ карданд. афсӯс мехӯрад мадина, вале талошҳову кӯшишҳояш то ба охир олӣ буд. ҳунарнамоии хубро мадина нишон дод.
ирена ҳубулова ба марҳилаи ниҳоӣ меравад ва мадина қурбонзода бошад. нишони биринҷии аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингириро дар соли 2024 ба даст овард. ана ҳамин ҳолате ки мадина ҳаракатро оғоз кард, анҷом додани усулро ва ирена бошад аз аксулҳамла имтиёзи баданро соҳиб шуд. рақобати аввали нимниҳоӣ дар вазни то 86 кило Ақназар Назаровро ҳаминҷо канори Умар Бозоров мушоҳида намудем ки дар гилеми дигар вориди майдони нерӯсанҷӣ гардид ва дар ин гилем бошад Саид Димадани, Саид Муҳаммад Ризо аз кишвари Эрон бо яктаки сафед аст ва рақиби ӯ бошад аз Узбекистон Умар Бозоров. дар марҳилаи нимниҳоӣ нерӯсанҷиро оғоз карданд. мураббии Умар Бозоров ҳам ба мо нишон дода шуд ки канори ӯ паҳлавони эронӣ Ильёс Покдил ҳам ҳарду суҳбате доштанд. рақобат оғоз гардид ва нерӯсанҷи ин ҷуфтро Мурад Қурбанов аз Туркменистон ҳакамӣ карда истодааст. талошҳои Саиди Маданӣ ҳам дар оғози нерӯсанҷӣ дар баробари Умар Бозоров хуб ба чашм мерасад. дар гилеми дигар Ақназар Назаров паҳлавони шинохтаи тоҷик таонист ки бо як ҳаракати ҷолибу дидани Анри Эгутидзеро аз Португалия шикаст бидиҳаду ба марҳилаи ниҳоӣ биравад ва шӯру шавқи мухлисонро ба по хезонд. Умар Бозоров акнун бо Саиди Маданӣ баҳри ба финал роҳ ёфтан
ба мубориза бурданд. Бо Ақназар Назаров талош мекунанд. تو این لحظه ها از جانب هم سعیدی مدنی و هم از جانب عمر بزرگوف هیچ حرکت های جالبی رو مشاهده نمیکنیم و تنها یک حرکت جالبی پهلوان ایرانی بود که امتیازی بدن برایش بهاگذاری کرده شد و نزدیک به پهلو هم بود و از جانب ما حرکتی انجام داده او با پهلو هم مانندی میکرد و این حالت رو داوران دیگر باره تفتیش میکنند و قضاوت از جانب آنهاست و آنها بهتر و خوبتر بله حرکتی انجام داده سعیدی مدنی را تفتیش کردند و از جانب داوران پهلو بهاگذاری کرده شد. پیشرفتی را در اختیار گرفت پهلوان ایرانی و عمر بزرگوف باشد. در ادامه وقت اکنون تنها و تنها بهر امتیاز حلال و پهلو باید کوشش کند، زیرا که او تا غالب شدن رقیب ایرانی او یک قدم دیگر برایش باقی مانده است و حرکت های عمر بزرگوف زیاد می شود و پای در پای اصول انجام می دهد. بسیار هم حرکت خوب، ولی سعیدی مدنی هم خوب ایستادگی می کند. دو مربی هر دو پهلو به پهلو برای شاگردان مصلحت می دهند. از کارگردان هم تشکر میگوییم که بسیار یک حالت خوب رو پیدا کرده برای ما نشان میدهد. ببینید که چگونه حالت جالب و دیدنی بود که دو مربی این چهره ها پهلو به پهلو یک شاگرد و ببینید که عمر بزرگوف انا همان امتیاز لازمه، امتیاز حلال را اینجا صاحب شد و مربی و کنار مربی ایرانی خوشحالی میکند و افسوسخوری های مربی سعید امینی را ما کنار مربی عمر بزرگوف مشاهده نمودیم. شایسته کاری و هنری والای عمر بزرگوف بعد از دست دادن امتیاز پهلو دیده شد که نوبسته از آن حرکتی انجام دادش و نوبسته از آن که رو به باخت داشت با یک باوری رقابت را ادامه داد و ببینید که چگونه حرکت جالب و دیدنی و یکی از پرتافت‌های زیبای گشتینگیری را در مرحله نیم نهایی وزن تا 86 کیلو پیشکش دوستداران و دلباختگان گشتینگیری گردانید. اکنون او با حقنظر نظرف در مرحله نهایی وزن تا 86 کیلو نیروسنجی میکنند. عمر بزرگوف چهره‌ای که در بیشتر مسابقه های گشتینگیری در تاجیکستان ما شاهد هنرنمایی او گشته
рақобати нимниҳоии вазни бонувони сангинвазн. рақобати аввалин оғоз мешавад. олга артушина бонуи кишвари русия бо як таки сабз вориди майдон гаштааст ва рақиби ӯ бошад аз ҷумҳурии исломии эрон фатимеҳ бармакӣ. нерӯсанҷиро оғоз мекунанд. то расиданд ба ин марҳила ҳарду ҳунарнамои шоистаро нишон доданд. дар баробари оғоз кардани нерӯсанҷӣ мураббиёни ҳарду чеҳра ба мо ҳам нишон дода шуд, ки аз оғози хӯозмоӣ барои шогирдонашон маслиҳатҳо медиҳанд. кӯшишҳои олга нисбат ба бармакӣ бештару беҳтар аст. олга ҳам як каме аз пояш осеб бардоштааст ва ишора мекунад, ки ӯ нерӯсанҷиро идома дода метавонад. дигар бора як ҳаракати олга ва бадан баҳогузорӣ карда шуд. бубинед, ки дар ду рақобати охирине ки паҳлавонон дар ин гилем доир мекунанд, мураббиён паҳлӯ ба паҳлӯ дар канори якдигар барои шогирдон маслиҳатҳо медиҳанд. аллакай бо як имтиёзи бадан олга артушина пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст ва фатимаҳ бармакӣ ҳам кӯшиш карда истодааст, ки соҳиби имтиёз шавад. ба назар мерасад, ки бонуи эронӣ нисбат ба олга вазнаш гаронтар аст, вале навобаста аз он ки аз ҷиҳати қаду қомат ва вазни доштааш фатимаҳ бартарӣ дорад. олга пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. як ҳаракати дигари олга, ки рақиб аз ҳаракатҳои ӯ канораҷӯӣ мекунад. бисёр як ҳаракати ҷолибу дидании олга артушина паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд ва фикр мекунам, ки атрофи ин ҳаракати анҷом додаи ӯ доварон наворҳои такрориро бале таваҷҷӯҳ мекунанд. фикр мекунам, ки он ҷо ҳалол буд. наворҳои такрориро бубинед, ки чӣ гуна олӣ ҳаракат кард олга артушина.
лаҳзае ки ҳаракати даруниро олга дар сатҳи бисёр олӣ анҷом дод ва тавонист ки имтиёзи паҳлӯро соҳиб шавад. Паҳлӯ баҳогузорӣ карда шуд ва рақобатро идома медиҳанд. барои Фатимаҳ Бармакӣ танҳо имтиёзи ҳалол лозим аст, то ки ӯ ғолиб шавад. новбаҳса аз он ки Олга пешсаф аст, амоно ҳаракатҳо бештар аз ҷониби ӯ сурат мегирад. дар ин вазн аз Тоҷикистон ҳам ду варзишгarbonон ҳунарнамоӣ карданд ки ҳарду дар рақобатҳои аввалинашон ба бохт рӯбарӯ гаштанд. сонияҳои поёнии вақт аст ва Олга бо як имтиёзи паҳлӯ ва як имтиёзи бадан пешсаф аст ва корро ҳамин тавр ба анҷом мерасонад. 2 сонияи дигар ва фикр мекунам ки дигар кор ба охир расид. бале, Олга Артушина ба финал меравад. ва Фатимаҳ Бармакӣ бошад нишони биринҷии сангин вазнҳоро миёни бонуон ба гардан меовезад.
ҳаминтавр рақобати нимниҳоӣ дар вазни то 95 килограмм миёни мардон сараввал улуғбек раҳимов бо яктаки сафед вориди майдон мешавад. паҳлавони дигари кишвари мо Кароматулло Ҳакимов бо яктаки сабз. рақобате ки бародарона аст ва мубориза барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ сурат мегирад. улуғбек раҳимов бародари ҷоизадори бозиҳои олимпии Париж 2024 Темур Раҳимов барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ бо Кароматулло Ҳакимов сабқатро оғоз мекунанд. ҳаминтавр адои эҳтиром бо якдигар ин ду бародар дастфишорӣ мекунанд ва талошо баҳри роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ аст. ҳам Кароматулло Ҳакимов ва ҳам Улуғбек Раҳимов арзандатарин барои марҳилаи ниҳоӣ рафтан ҳастанд, вале инҷо бояд яке ба финал биравад. ҳаминтавр кӯшишҳоу талошҳои Улуғбек Раҳимов ва пойзаниҳои ӯ дар баробари Кароматулло Ҳакимов сурат гирифта истодааст. кори ҳарду хуб ба чашм мерасад ва ҳарду эҳтиёткорона муборизаро идома медиҳанд. ҳам Улуғбек ва ҳам Кароматулло. ҳаракатҳо ва кӯшишҳои ин ду чеҳраро то расидан ба аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба куштингирӣ дар мусобиқаҳои интихобие ки буд мо шоҳид гашта будем. улуғбек Раҳимов барои роҳ ёфтан ба аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба куштингирӣ дар ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2024 тавониста буд ки ҳунарнамоӣ шоиста нишон бидиҳад ва маҳз аз ана ҳамон мусобиқа рохати ин қаҳрамонии ҷаҳонро ба даст оварда буд ва Кароматулло Ҳакимов бошад барои роҳ гирифтан ба ин чемпионати ҷаҳон дар мусобиқаи ҷоми раиси федератсияи куштингирии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд тавонист ки дар баробари ҳамаи рақибон ғолиб шаваду ӯ низ ба ин чемпионати ҷаҳон рохат гирад. акнун муборизаи ҳарду ин ду чеҳра барои ба финал рафтани қаҳрамонии ҷаҳон ҷараён дорад ки ҳарду
талош карда истоданд баҳри соҳиб шудани имтиёз ва роҳ ёфтанд ба марҳилаи ниҳоӣ. бадан барои Кароматулло Ҳакимов баҳогузорӣ карда мешавад. ва ӯ пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст. вақт ҳоло кофӣ аст барои ҳам Кароматулло ва ҳам Улуғбек Раҳимов. Улуғбек Раҳимов инҷо як ҳаракат кард. ҳаракатҳои Улуғбек Раҳимов баъд аз он ки имтиёзи баданро аз даст дод зиёд гардид. як ҳаракати хуб, як мавқеияти олӣ барои Кароматулло Ҳакимов буд ва Улуғбек Раҳимов инҷо талош мекунад. камтар аз як дақиқаи дигар вақт боқӣ мондааст ва ҳамоно бо як имтиёзи бадан пешсафӣ бар суди Кароматулло Ҳакимов аст. Кароматулло Ҳакимов ҳам аз пасгиребони Улуғбек Раҳимов хуб доштааст ва Улуғбек ҳам ба осонӣ таслим шуданӣ нест. 19 сонияи дигар боқӣ мондааст ва Кароматулло Ҳакимов чеҳраи Теймур Раҳимов инҷо ба мо нишон дода мешавад ки барои додараш маслиҳат медиҳад ва тавсия медиҳад ки чӣ корро бояд анҷом бидиҳад. як ҳаракат аз ҷониби Улуғбек Раҳимов буд, вале бенатиҷа аст кор. Теймур Раҳимов пайваста барои Улуғбек маслиҳат медиҳад. барои Улуғбек Раҳимов огоҳӣ нишон доданд. ва Кароматулло Ҳакимов худро канор мегирад ва ҳамин тавр маҳз ӯ ба финал роҳ ёфт ва Улуғбек Раҳимов бошад барандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳоноӣ ба гӯштингирӣ мегардад. акнун Кароматулло Ҳакимов дар марҳилаи ниҳоӣ вазни 195 килограмм бо ҷоизадори чемпионати ҷаҳон, ҷоизадори бозиҳои олимпиоид ба гӯштини ҷудо Бекагвинашвили рақобат мекунад. як рақобати мушкил барои ҳарду чеҳра буд, ҳам барои Кароматулло Ҳакимов, ҳам барои Улуғбек Раҳимов. ва танҳо як имтиёзи ба даст омадаи бадан Кароматулло Ҳакимовро ба финал бурд. падари Кароматулло Ҳакимов инҷо ба мо нишон дода мешавад. Маҳмади Ҳакимов, нафаре ки дар ҳар як нерӯсанҷӣ, дар ҳар як рақобати Кароматулло Ҳакимов паҳлӯи ӯ аст. истиқбол аз пирӯзии фарзандаш мекунаду наворҳои такрори Кароматулло Ҳакимов дар инҷо он имтиёзи ба даст омадаи бадан ки ӯро ба финал мебарад ба мо нишон дода мешавад. тамошобинони гиромӣ, баъд аз 5 дақиқа рақобатҳои марҳилаи ниҳоӣ дар 5 номгӯи вазнҳо
پیشنهاد شما میگردد و ما باشد اینجا با شما خیر خوش میکنیم و ادامه چمپیونات جهان را به گشتین گیری در گیرلم اول پیگیر میشویم. خیر، تنفیت و خانه آباد باشید و همیشه پیگیری طرز حیاتی سالم بمانید.